Jadi dia mau permusim Nabi. Sisa lolos dah. Roman nama dapat. Tidak, dua amang permusik Nabi. Peluru mau peluru. Syajur mula ditopat. Ay damang makodang mula-mula las adong makodang sobat. Permusik Nabi. Yang baik damang godang mula-mula. Baik damang magodang lihat-lihat anggiat lihat bangga biar parhorasa. Las padomu ma amang permusik Nabi. Tu godang sapur marmeme. Asak ya marmeme hami di jabu. Marmahat kami di badian. Marorok nang dia naman. Lau saham mabai damang. Tu godang si badai-badai agiat bane ruhani ruhata maka piotangannya mamasu ya karena Nabi nang kepada Nabi salu nak kapoparan di dalam boruk sisa malu abang permusi Nabi itu babang idosa dan babang godang na alai godang na mana gading dia sama kali tapi memang Ay, nice.
tuh. Eh, memang pandai namin. Ya memang. Nah, kalau kami mendapat raja hula-hula namin gultong. Bakit naman ko dasot eh?